Assalamu alaikum dostlar. Hazır men özüm jata turgan jerim көрсөтөm. Biz Amerika top timden özünün жатаканасына калдык. Şu көрсөтөп кетейин. Биздин контан жатарында мындай скаткын айткандай печать койдум. Бул жатакана мен ушундай өзү жалгыз жатат экенсиң комнатада. Условиялармен бірлеткен холодильник теле бар екен, шкаф теле бар екен. Ол жақта Мавсар Иблаев жашайды. Бұл жақта тағы біреу жашайды. Ол жатады. Бұл Бәйістер. Сол екінші этажында Бәйістер жашайды екен бұл жақта достар. Бұл туалеті, душ, туалет. Легенда. Биздин кухнябыз, эсалып турган жерибиз. Бильярд, настольный игры. Мына тамакты Эдилбай алып берди. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Жеңеше рахмат. Өзүм тымдамай алып жасап кетти. Мына биздин кухнябыз. Достор. Бүт нерсеси бар. Мына биздин зал. Мавсар Иблаев. Тренировка болады индивидуально. Ылдыйында дагы залдар бар отдельно. Аябай чоң. Бүт условия кылынган Бәйістерге. Салам алейкум.